Hello everyone, ang norok ni thaniwa kaisa help nango amo tamo help hinmanile ang kaisa rent bara kaham nangai tongo kaham simiya quarter nango do hangke ang sabai shukrobai saya hangke norok ano tamo problem hani sengnai to ano bishas khlaidi trust me kunu mung sapano problem angya omo haisi nangjago je tabuk je jaga tongoi tong omo hai perfect tai kuno jaga moda mano omo haisi wan sugui tongo do haifano problem hangke tamo tabuk je ani Sebika collection store ang snamai tongmani omo kisi sa chikono ngai thangka do hangka hangke ani to dine customers bango hangke katal stock phayo na tabuk to buskango watei pamte season hangka angbo jeya phawo rang tong sak gobang stock khlai narak nani target khlai tongo ya already no stock katal rung jak si tongo hangke stock to je dino phayo next dino no ekdom sale langbai thangnai 100 piece 150 piece 200 piece amti ablina hangke amoni bagai mane ang extra stock rok kebang khlai ton na bagai ang tai burum kotor nangodo tabuk je jaga jeng tongoi tong o jaga wo malik baibo salai akoino trade license rok khlai jakdo ani license tongo jate কোনো কিছু প্রবলেম angya hine ang advance no sotorko babe samung khlayo hangke angokok tabuk video ni throtei ma samani karon obono koyak mas kang rok bangma anti songno ana sajak je chini no gana wo kaham room tongo koto room tongo malik kaham tongo ba kebo omo haike bo sajak je chini no gono jaga tongo hunai to ang borok no to sinoi narak sok manliya plus borok ni personally number rok bo narak sagya hangke borok ya phano tei ke buno rok nai nugui tongna ni bisingo jodi no kono kichu problem jagya toni ui mano hangke to kono problem korei hangke oro bo kono problem korei I kom main road I kobo ekdom main gate ani customers rok phainai rok to kaham ke no saimano ani nok botei ekdom main road bai nangjak gate kotor khuluka mane no ani rumo phaimano omo haita rumo phaimano means I koro Sebika collection entry khaimano hangke omo no room kotor nango hangke tini kaisa nano bo phai saithang paijak je jeng tongma jaga wo room khali ingnai jeng September October rogo nokatal tangbai hangke thangnai tini tongma room phaimano malik bo korei plus malik bo kaham abo se 3 tala sakawo hangke o business khaina bagai 3 tala sakawo amo possible ya do hangke ground floor rogo hangke chawo tai haya ke ba first floor amti rogo hangke to chawo haya diba hangke o 3 tala saka hangke amo koijon customer phaino thok thak thik thok himnai thangnai onek kichu mane bui disturb angjak man omo hai hangke o room mai asani sakangbo ang o yango kaisa room khobor manjak ekdom malik bo kaham po room bo kotor kaham po amosi 2 tala sakawo hangke o 2 tala sakani bagai ang asak subida angjak leata mane tola tongnai rok disturb angnai ang obo wan sugota do hangke thik ase ko korei 2 tala sakawo bo tabuk to mankha hangke ang 2 tala saka pon accept khlainai asak to kono problem ya haida gamono nage na bahai tamo ang to ani malik no boyane sale saya ko wan sugui tongmani kokno sino rokno samani to hangke jodi no jaga kaham location kaham man ka hangke to wan sugui mano oboni bepari omo haita Goro bo ekdom ma pura ko yang lila yang go bo ketal stock shop pai mani si pura khulok baya ko ke yang blouse to ni na ni jaga kere hinke ko mo haike si ekdom rung jak hinke yang rego to motamoti ang bail khaino adjust khlai to ni wo hinke asak bai engyata room bisingo 3-4 jon borok hapke si room jaga kere ing thango hinke season rogo ang kabangma problem face khlai ka yang fata rogo line basa laija yang go o yong song malik rok gari danani rok kosto rok angjak na mo haike ang feel khai borok tano kon dino chaya je kosto angkha problem go ne haipan ani personally ang kaisa borok munui songoi mawan sukmani sido lachi ma haikiri ma hai amo haita
hingke o room no bangya karna musungya hai ni bagai ang extra mane alada dukan rok bo nai hingke dukan nai ma bo bail chaya jaga chaya ni kaisa location ke kaham nainya diba hingke nang kaisa ri dukan sirina ni hingke dukan bu kaham perfect nango hai diba bufru sabo tamo yoshik sukak mukak khaino ha kono kichu da problem ang amo bo kiru hai ni bagai dukan bu pura kaham fine nango omo haita অনেক কিছু প্রবলেম তা সাদি অম্মা হমনো কাইসা যদি নো বারা মালিক কাহাম রুম কাহামান কাহানকে তো কোনো প্রবলেম করে অর মালিক জন্য কোনো কক থায়া কোনো প্রবলেম ইয়া আনি নক তো পুরাই ক মেন রোড বাই নাংজাকসি হিংকাংকে ও মেন গেট কটর খুলো কাহানকে নো এই প জায়গা ও গ্যারেজ দङ তা কাইসা গাড়ি তো জানাইকে অর হাফ ফাইকাঙ্গে নি করবো এই কম গেট কটর হিংকা অর main road oma haisi to oroi pa ni room khangke emne ko to tongna ni baga hingke perfect si do haipa no o ang business tui tongma ba tongjo jama ba hingke asak ang subidang jagyang ei tongkha mane room chikoni bagai subidang jagya asak simi je bad baki joto no ঠিক ঠাক no hingke ansi jano to motamuti adjust khaima no haifa no last year ro si season ya to regular customer thang phai joya hingke this year okay chuda chono ba customer to phai tongnai ble he dibana o winter season o simi to borok rok mani paya summer season bo payo koto shuti ne dignai tongo riku tu tongo ngega nangma mane nya phaina phayo onga mono wan sugui location kaham lama kaham rogo room kotor rokman kahangke jasuk mani hene ma hino hingke te si jeng to bari borok ba dogan rok nana hingke bo extra time ang thango 9 to 9 eba kheba 10 to 9 am hai rok time mariwo hingke ang extra dogan rok bo ang nana mo chung ya haing to kai pano salai jang mo ni bagai bo subida nya hingke ba bezal mono tam khani ka angoro phaima ni yang ulo bo yang bolkan club phasing bo khobor manjak afro bo oro phaima katal singke ba tong tongra na hanai tongkha yom haita haya ke to tam se khaisi nai ka hingka rumo no mane bara tong to tin business try tong man khang ke to tong tui cha tui thu tui je ichha ka tong man no ko customer phaikan ke ba attend khai man oi omo haita hai rok tai ko om ba si choliu ga ba okay amo jun ke to video share klari mano tata bye bye